Nyamurenge abakobwa abahungu abagabo shaka kubaheza inkuru ni ibintu bitangaje cyane abarundi kuvuga ngo baje bakurikiye abanyamurenge nakubwiye ko babeshejweho no korora no guhinga kurumva élevage na agriculture ariko bakaba bavuye inyuma twaranabyanditse ariko mu binyamakuru ndashaka kubivugaho nyine nk'umwami w'umuminembwe icyo ni ikintu gitangaje ariko abo barundi nabo sinabwo bwa mbere uza amakuru yabo mu Gatumba uzi impamvu babikora nuko n'ubu ngo badakurikiranwa ibyo bakoze mu Gatumba genocide none bwabwicanyi bakoze mu mwaka wa 2004 niyo mpamvu nibo bakoze ubwicanyi urabizi ko kuvuga ngo ibyo bakoze mu Gatumba n'ubu ngubu turi mu kubirekarame turababaye none ubu ngubu bakaba bageze mu misozi miremire iwacu ahantu abagore bahinga use hari amamoto kubona hano hari niki none kuba bavuye iwabo nukuba ngo twabwiye twiadresse inkuru abana bacu basobanura icongereza n'igifaransa bagomba kuyibwira d'abord ibihugu Union Africaine twiadresse Union Africaine ubumwe bwa nani bwa Afrika noneho bakabwira n'amapayi de Glarac ayanda tuzungurutse noneho bakabwira n'ubumwe naoni Nations Unies kuvuga ngo barundi uno munsi bavuye i Burundi turimo kumva ngo bamwe bari muri karati noneho urabizi ko ubu nyine abanyamurenge pratiquement ntabwo bafite inzira ibageza Uvira kuja guhaha ntabwo bagera no mu rusuku ariko kandi ugeze mu muhana nyobora w'amadego harimo ababembe harimo abafurero harimo abanyintu harimo abashi harimo abangu n'abanyagasayi yewe bene wabo warayisekegedi urabizi ntuzubabona bari mu rwose ariko twebwe ngo ntidushobora kuva hano ngo tuje guhama urusuku noneho n'inzira yarasiyonaga abanyamurenge nubwo nabyo bagendaga kubiza n'abagowe uzi ko isabune imwe hano mu Minembwe ishobora kuba ihaje kugera mu $220 ibihumbi 35 ayo makuru yazi aho uzi ko ikiro cy'isukari kiri mu 35 abagore b'abanyamurenge n'abana b'abanyamurenge bavaga hano nanone babifashijwemo na MRDP cyangwa AFC abana bacu bakaja gushaka umunyu n'ibindi mu mitamba none abarundi bitambise mu nzira bari mu mikarati barahandi hose tibashaka ko tubaho nico gituma mvuze ngo ni adreshe ku bihugu bya Afrika bizi uburenganzira bw'umuntu ndibaza ico bashaka kuri peuple y'abanyamurenge ibeshejweho na élevage na agriculture d'abord une grande partie yacu c'est une peuple paysan tayani magambo nta matirimbukanye bafite nta bundi buryaje nta nindi siyasa yewe ni Burundi bigeze kwahungira ariko abarundi ngo baje bafatikanyije na FDLR bifatikanyije n'abandi ngo barashaka gutsemba abanyamurenge ico kibazo turacamaganye nk'abahagarariye ubwoko nk'aba autorité coutumière bahagarariye ubwoko légalement bw'abanyamurenge murakoze cyane.